okuno kw'abakozi abarikuwombeka ishomero rya Canara Seed School mu Kitagwenda barikworeka obuhinzi ya mutuma omu kubanja akasente kabo. Ubwo hati tiine kiri kugyenda omu maisho kandi abakozi aba nibagira ngu bahereze emyezi 3 batiine eki barikutunga. Nzigula najja gwa kusatu guguno gwa 7 bampako mitwalo 2 gumu kitundu batuka n'okumpa 15 obolaba ebikozesebwa tewali musala gw'abakozi tegulabika bakama bafatuza ne banga ddene famire zaffe ziri mu bwetaavu bwa ssente kuki abaana badda ku masomero tufuna ku kafizi katusindika ku masomero tuli kuki wakaba nakafide nundi ngesatu tebampa buyambi n'omukwire simu agamba nga kitalo ne bumiso gye mwina ku kano mutumye omutwe okuluma omukwesharinga okwo baba bahembera omurro hamwe n'okukinga kamina. Abasajja bano bajozi batujje Kampala ne batuleeta eno tetuyinaayo muganda waffe tetuyinaayo maama waffe batuyuwe eno tetumanyi kigendererwa kyabwe kakati tukazeewo teri muyizi yenna akkirizibwa kuddamu kuyingira mu ttooyi eno kaabe ekyemu kaabe musomesa kaabaani okujjako nga ffe tumaze kusasulwa ssente zaffe ne tudde e Kampala tetukyalina kira kye twagala. Nave Kampala siri muzaale wa kuno kitegeeza bw'oba tonsasula mbanja kubba ba ku kitundu ekitali kirungi. Project ya Canara Seed School eri hansi ya U-Gift kandi kampuni ya Skyworth Technical Service niyo yakwasira empatane eya biliyoni 2 na miliyoni 6. Bajje batubuulire ekisembayo. Ow'ebyobwegesa bwa district ya Kitagwenda Expedito Twino Mujuni ari kuganira n'abakozi abayagira ngo nka district egerezeho kukora ogwayo. We have done our part. They secured the bank guarantee of over 500 million and we paid them that money. They have money. I expected work to be going on or to agree on how to do. Twashirira mukama w'abakozi abahasimu Ivan Sewankambo kandi ebi nibyo yashobora. We are in the process of receiving money. They don't give us checks, they don't give us cash when they pay. It is a system that pays which has other dynamics that go along with that. So there are some other credentials which we have to fulfill before we receive the money. Kyesimanyiri lwaki mugenzeeyo okwogera n'abakozi tusuubira nti badde beekalakaasa nga bw'okiteetinga. Abakozi baffe tebasobola kwekalakaasa. Bajje batuwe ssente ezaffe zero balance tutambule tubaviire. Omurimo gw'okwombeka ishomero eri gugatandika omu kwezi kw'okubanza omwaka ogwo gurikuza kuhendera omu kwezi kwa mukaaga omwaka ogurikwija beitu embeera eriho gubaasa kwija kumara n'emyaka 5 ekirikwerarikiriza abebembezi. Gashakwa Timothy Mushabe.